one whole central for one more SC man, 1 9 and 9 4. Says Omono the end your mopese will be a few whole central. Ye can you see Volta region, Omoka whole central. But does this make sense? Yes. Mama Akwaba wa frame Ajua searching Mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo CJ Juma ewo Adom FM or journalist. Na ende wakana dwen e de akere NDC youths a omo ho central. Na ensema CJ kan na ne se intino NDC for youth amowo ho central ade amoye nyansa sembem pa ne wo adenti na motesa adenti na NDC youth ni bi mo afaga na abommo mbo se Ghana ye mondia na mu di nsem hu sen de amoye wo ho central ho no nyansa sembi anim intimo njai na ebusuafo ne enti asije de ensem wo na etu dwane se na ya te ensem ayekoso e wo ho central se wonte dia eye ho central youth ewo ho asese ties asese NDC edija to NDC office safi no mo de betum so a emma warning say his excellency John Dramani Mahama MP a ho central eye honorable Benjamin oman appointment na so far no his excellency John Dramani Mahama eye ne ministers na ne apanfo no mbeye adwuma 46 or 42 42 rather omonte honorable Benjamin ibinwo whole central for youth no NDC for no one interest na sa his excellency John Dramani Mahama mana adenti na mode omo aye adwuma omo aye campaign na nya asem ketwa despite project infrastructures akwan ehon keka ho his excellency the former president Adam Akufo-Addo ye wo Volta region na no omo ahwe ho e campaign de my NDC amayoko no mo aba na chese kra wa bobo ministers finance minister health minister education minister edende minister one honorable Benjamin aka ho ene obuada omo be hye tie ahye chese offices e wo central ho ina na ensem we beto odwano ena journalist CJ HSN so far his excellency John Dramani Mahama appoint nipa 42 Volta region nkwa mwenya 4 into the whole central mwenya bia and the whole central in the Volta region and our central region and our eastern and our western we don't think far we don't think madness Volta region wa na in fact his excellency John Dramani Mahama enti me ma constituency bia position region bia position district bia position NDC forget this right mana why can I get the whole central youth no NDC youth ni enti nsem course e be a 3 e be a 2 na 1 just say wacha ma region bia ensa akane de ma yenhwe se betumi abobom tem okay shema me Greater Accra region so far appointment from Mampania nyina 42 yeah out of 42 no Greater Accra region enya miensa okay. 3 appointment Volta region for no whole central for one more SC man one more 9 and 9 4 says omo the end omo pese obi ofi whole central ye can you see Volta region omo kan whole central but does this make sense? Say constituency bia no benya appointment no ni asem no 275 constituencies no constituency bia no benya appointment yemkoyanim eastern region enya miensa central region miensa 3 John Mahama kachen say on to me ma omo nkotu tutuo basa awo boase say dem to kwesi no atem de die sei empoatwa sei we ya santini what ya santimamu na wonya yewura ne asantima na henie so mfaso a e wo so mo bufu John Dramani Mahama enne na na do baaye ene wo sa kopega anglo gold bio enyuma e de aba ene wona mo boase township oboase town rose ayaye oboase ya ayefe ena apega krono ama KNUST ebie KNUST oboase campus obi anya adwuma ye e wo ho asebo obi se nko fa car e de ba Kumase e na aba school a create opportunity ama obi asanteman
nanado adwene ye ho odi akoma pa eni die ni obuo ama yewura e de asoma santemai. And so this morning asem no eye tie asem no eye tie so wa santemai mu na wa brantie wa babawa na wo pa adwuma ye na wonya bi nya e ma wo bunfu nanado danko akufuado e se wo krom hai Coca-Cola no me adwuma 24 hours. Ebi kwa no pa no nwotwe no mo pon wia no mienu na ebi kwa wia no mienu no mo pon yime no nwotwe na ebi kwa yime no nwotwe no mo pa no pa no nsia eye John Dramani Mahama ne NDC for dum so ene ma Coca-Cola for relocate ya ene koku no ye nya no krom ha coastal operators maba wane mrantia no mo fa o madwuma eye dum so ene begu wonyuma hairdressers barbering salon ahodo tailors dressmakers seamstress dum so abese munyuma enyuma ni bi wo hono ma entima mpega biau ebi afema wu because na ya bank bosia ene omukwaje ye dum so gu omunyuma no bank for tata omu ebi the pressure yare na beka omu so enne omu da so eko pressure ebi num kwa fa mu wi enti sa woti ho na yes exchange rate kosoro dollar no kosoro yes enya de pa enyina ye ne nye hu nemom enye no nko na ne ade wo sa wo hwe e de koto aba yes petrol bu kosoro yes enyina egitum ye tobi e kan yen ba nya no nko na ye hwe de koto aba na free SHS ne de said ye Kumasi anopai central market for ma ani Kumasi kejeti amma makola abobloshi Kantamanto race course memma musula me namase said you ma say agia to mo so dia dance cheche mu di ntia free senior high school wo meto ababo ho ban no na me nhira mo na John Dramani Mahama katre ye say over 2 billion on fan kwese free senior high school mu if say amanyoni bia wo paso toto Ghana mrade na o cancer no ka de onim no de beje fans enne wuji John Mahama di say obetima bo free senior high school ho ban obeto aso no ka che we say health insurance obo me atua one time premium ye na 1 centimem ekwawie capitation na ekunkum ye ade 1 centimem bia nye ade bia 1 centimem bia John Mahama ho na buafu yewra omuno omu asante hene asantema aman hene ahema omu obia yempuntu nyuma emfa ne ho ogwaka no adidi watam yenti obia medigo du kwa ya moni nso chese John Mahama chese asantema ye boni ayefo yenti obia yedigo du kwa ya moni nso no sa na ase kire Ejima Kachem say 7 December elections, it's a political war. And MPP dia santimenim dia ko. Because say ya ntuaba ma Dr. Mahmoud Bawumia. O how no de baba Ghana fo nyina so. Na santimemu ye ne bebre. Enti alopai ensema wo mu be ka wo so. Atro wo mu be die, mumu bu nua ngu masum. Mamu mfi omu. Information centers o motua sika ma omu a efri na elko o mbeye de dagu aso mo kromam no bebrebe nemom no kra ne se nanado danko akufo ne Dr. Mahmoud Bawumia e de akoma pa enidie obuo ahobrase adwumaden nyamesuro ene ne Ghana for atenase